hari abo uzumva ngo bagiye gukora Dubai ngo bakabahohotera ku mibiri yabo. Ngiyo wageze Dubai wumva ugiye kuyoragura amafaranga, gusa ngo wisanga uri imboho birara ku muhanda wabuze naho uba, ugakora imirimo ivunanye ariko ukaza kubona amafaranga make. Aho ngaho ni ku ruhande rubi. Ngo kuba utwaye imodoka ukagonga ipoto ryo muri Dubai, polisi yahigucaka yabo k'amafaranga menshi cyane. Tekereza nanone kuri bino bintu. Tekereza agace ko mu butayu, ahantu hatabaga abantu benshi, ahantu hatari ibikorwa remezo, hirya iyo ngiye kure ku buryo umuntu iyo yarebeshaga ijisho rireba kure yabonaga ko aho hantu nta terambere ryiza hafite. Ongera utekereze nanone agace gatuwe n'abarobyi gusa, agace gatuwe n'abakene, agace gatagira ibikorwa remezo nk'uko twabivuze, ariko akaba ari wo mujyi ubu ngubu uyoboje iyindi nkoni y'icyuma. Haba kuba ari umujyi ufite amazu meza maremare kurusha indi yose iri ku isi, haba kuri wa mujyi utuwe n'abakire benshi, ukaba ari n'umwe mu mijyi yinjiza amafaranga menshi atubutse mu bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli. Bivuze ko uno mujyi wifitemo ibirombe byinshi bicukurwamo peteroli ndetse n'ibindi biyikomokaho. Wa mujyi wasaga nabi utuwe n'abakene, ubu ngubu ni umwe mu mijyi ituwe n'abakire, akaba ari nawe mujyi wa mbere mwiza ku isi. Uwo mujyi nta wundi ni Dubai. Reka nanone mbonereho kuguha ikaze mu kiganiro cyitwa Bimenye gica kuri uno muyoboro wa YouTube ariwo Messi Empire Talks. Wibuke gukanda subscribe ufungura izogera kuri no channel kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge tuzaya tubisohora ujye ubibona mu bambere. Kino kiganiro ni kiza kugira icyo kigufasha, uze kwibuka ukande like. Uyu munsi tugiye kuganira ku mujyi wa Dubai, tuvuga ibyiza byawo ndetse n'ibibi byawo. Dusesengure turebe ibyo bavuga kuri no mujyi byiza, twongere dusesengure turebe ku byo bavuga kuri no mujyi bibi. Bamwe bati umuntu wagiye Dubai arakira, abandi bati umuntu wagiye Dubai akora akazi k'ubucakara kugeza igihe agarukiye. Dubai iherereye hehe? Yubatswe ryari? Dubai ni umwe mu mujyi ugize United Arab Emirates, ariyo UAE. Abenshi tukunda kuvuga ngo ni ibihugu by'Abarabu. Mu rurimi rw'amahanga bavuga UAE, United Arab Emirates. Dubai iri mu burasirazuba bwo hagati ku nkombe y'inyanja ya Persian. Hari bamwe mu banyarwanda uzasanga ino nyanja ya Persian bayita inyanja y'Abaperesi. Dubai yatangiye kumenyekana cyane guhera mu mwaka w'1600 kugeza mu mwaka w'1700. Dubai nk'uko twabivuze haruguru, mbere yari umujyi utuwe n'abarobyi ndetse n'abacuruzi. Mu iterambere rya Dubai ntiyigeze yishingikiriza kuri peteroli gusa nk'uko ibindi bihugu bibikora. Aha ngaha niho ubwenge bwabo bwatangiriye rero, kutishingikiriza kuri peteroli gusa n'ibindi biyikomokaho, ahubwo ubutayu bwabo bwahindutse nka zahabu. Dubai yubatswe mu butayu bukaze cyane, gusa babuhinduyeho kubaka imijyi igezweho. Usibye ko buno butayu babwubatsemo amazu meza ari ya forming umujyi, babuhinduyemo n'ubucuruzi bujyanye na tour. Abakerarugendo aho baza bagasura ubutayu bagasiga amafaranga. Iyi nayo ni imwe mu nkingi ya mwamba mu ngengo y'imari y'amafaranga yinjira buri mwaka muri no mujyi wa Dubai, kuko usanga zimwe muri hoteli zikorera muri buno butayu nk'iyitwa Safari Hotels Desert ari imwe muri hoteli zikorera amafaranga menshi aciye mu bakerarugendo baza baje gusura buno butayu, ndetse bakanafataho ibyo kunywa, ibyo kurya ndetse no bakanararamo. Numva n'amafaranga yinjira ku gihugu. Dubai nyuma yo kuba umujyi wa mbere mwiza ku isi, nyuma yuko yinjiza abakerarugendo benshi baza gusura igihugu cyabo buri mwaka, Dubai ni ahantu heza ho gushora amafaranga ku bashoramari. Kuri Dubai ubutayu bwaho si ikibazo, ahubwo bo babufata nk'amahirwe. Tuvuze kuri Dubai tukibagirwa kuvuga ku mazu maremare, tukibagirwa kuvuga inyubako zidasanzwe, ni nkaho nta kintu twaba tuvuze. Dubai izwi cyane kubera inzu ndende ku isi. Bivuze iki rero? Inzu ndende ku isi ibarizwa muri Dubai. Usibye kuba Dubai ari ifite inzu ya mbere ndende ku isi, ifite n'andi mazu meza yakoze mu buryo bwuje tekinoloji, amazu abereye ijisho, amazu y'imiturirwa y'ibirahure gusa, imihanda myiza miremire kandi migari, ibiraro bihenze byatwaye akayabo k'amamiliyari, ndetse n'ibindi tugiye kurebera hamwe. Ibundi inzu ya mbere ku isi ndende ibarizwa muri Dubai. Iyo nzu bayita Burj Khalifa. Iyi niyo nyubako ya mbere ku isi ipima metero 828. Iyi nzu y'umuturirwa igihe yari iri kubakwa yatwaye asaga miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Kugira ngo uvaye amafaranga ubwinshi bwayo tuyashyize mu manyarwanda, iyi nyubako yaba yaratwaye hafi triliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya ni amafaranga menshi nanone. Kugira ngo nkumvishe uburyo aya mafaranga ari menshi, tekereza ku nyubako dufite ahangaha ndende mu Rwanda ubu ngubu, ni City Tower. Iyi nyubako dufite mu Rwanda City Tower yubatswe na miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga hafi miliyari 26 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nyubako rero yo muri Dubai akaba ari nayo ya mbere dufite ndende hano ku isi, yitwa Burj Khalifa.
twavuze ko yatwaye arenga miliyari 1 na miliyoni 500 z'amafaranga ya Amerika, cyangwa muri make biliyoni 1 na miliyoni 500. Aha aya mafaranga twamaze kuyavunja mu manyarwanda tukabona ko ino nyubako yatwaye tiriyari 1 na miliyari 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Kandi tumaze kubona ko ino nyubako dufite mu Rwanda ariyo City Tower yatwaye miliyoni 20 z'amafaranga ya Amerika, nayo twayavunja mu manyarwanda tukabona ko ari miliyari zirenga 26. Bivuze iki rero? Ino nyubako yitwa Burj Khalifa ibarizwa muri Dubai, amafaranga yatwaye igihe yari iri kubakwa yakubaka City Tower zirenga 27. Usibye ko Dubai yari ifite inzu ya mbere ndende ku isi, ifite n'andi mazu menshi y'imiturirwa, ifite n'indi miturirwa nka Palma Jumeirah. Iyi nyubako yo yubatswe no mu nyanja. Ntitwavuga nk'iyo miturirwa ngo twibagirwe n'umuturirwa yitwa Dubai Mari. Ucyumva iyo miturirwa urahita umenya ko aho hantu haba abakire, abenshi tubita abagwizatungo. Ubundi ni ukubera iki Dubai tuwe n'abakire cyane? Icyambere, nta musoro ku mishahara, income tax. Hari bimwe mu bihugu usanga byarateye imbere, ariko buri muturage wese ukora umushahara wose ahembwe, hari ikigero cy'amafaranga runaka akura ku mushahara we akawuha leta. Ibyo ni byo bita mu rurimi rw'amahanga income tax, umusoro ku mushahara. Ibi rero byo gufata umushahara wawe w'ukwezi cyangwa se w'umwaka ugakuraho amafaranga runaka ukayaha leta ku mushahara wawe, ntago biba muri Dubai. Ikindi kintu cya kabiri gituma Dubai iturwa n'abakire cyane, ni amategeko yorohereza abashoramari. Ikindi kintu cya gatatu ni umutekano w'amafaranga. Ikindi kintu cya kane gituma Dubai iturwa n'abakire cyane, Dubai ni agace keza ko kuruhukiramo cyangwa se ko kuriramo amafaranga yawe umaze igihe ukorera. Ni ahantu heza, ahantu buri ku nyanja, ahantu ushaka umujyi ukawubona, muri make ni ahantu habereye ijisho waruhukira. Ushobora kumva ibintu byose twavuze haruguru, hari inyubako zirenze, ari abakire bahatuye, ari inyanja, ubutayu ndetse n'imihanda myiza igezweho, ugahita uvuga se Dubai mu mafaranga ifite agaciro kangana gute? Ubukungu bwa Dubai bubarirwa mu madolari arenga miliyari 100 buri mwaka. Aya mafaranga iyo tuyahinduye mu mafaranga y'u Rwanda ni triliyoni nyinshi z'amafaranga y'u Rwanda, aho zigira muri triliyoni 100,000 kuzamura. Kandi wibuke neza ko aya ngaya bayinjiza mu mwaka umwe gusa. Dubai si igihugu kinini, ahubwo kirikana imbaraga z'amafaranga. Dubai umujyi w'ubwiza ndetse n'ibitangaza. Dubai aho usanga ifite imodoka zihenze mu mihanda, kwa kundi abapolisi b'ino ndetse n'abo handi baba bakoresha imodoka zino zisanzwe, bo abapolisi baho bakoresha izitwa supercars, zimwe z'inyirukansi zigura amafaranga ari hejuru cyane. Hari ukuntu usanga ibihugu biri kwiyemera ati dufite hoteli ifite inyenyeri 3, 4, 5. Muri Dubai ho uhasanga hoteli z'inyenyeri 7 bitewe n'ubushobozi iyo hoteli ifite, haba mu kwakira abakiriya benshi kandi neza, ukuntu yubatse neza n'ukuntu isa neza n'isuku bagira, usanga hoteli zifite inyenyeri 7. Dubai ni ahantu hafata amaso hagagushuka kumva ko ari paradizo. Twese tumaze kurebera hamwe ibyiza bya Dubai nubwo tutabisoje neza, ariko reka turebe ku ruhande rubi rwabo. Ibibi bya Dubai, mu kinyarwanda baca umugani bati nta byera ngo de. Dore ibibi bya Dubai rero. Abakozi benshi muri Dubai bakora akazi gakomeye, kandi abakozi benshi baturuka muri Aziya no muri Afurika. Hari abakozi bakora amasaha menshi ariko bagahembwa umushahara muke. Ikindi kintu cya kabiri kiri mu bibi bya Dubai, amategeko akakaye. Baze ko muri Dubai bagufasha wiba wahanwa bikomeye ugereranyije no mu bindi bihugu. Ibaze ko gutwara imodoka wasinze ukagonga ipoto bagucaka yabo k'amafaranga menshi cyane. Ikindi kintu kibi cya Dubai ni ubushyuhe bukabije, aho usanga ubushyuhe bwazamutse bukarenga degrees Celsius 45. Kugira ngo ubyemere aha ngaha mu Rwanda iyo hashyushye cyane byakabije, ubushyuhe babupima degrees Celsius 29. Mu gihe aha ngaha muri Dubai usanga ubushyuhe bwarenze degrees Celsius 40 kuzamura kugeza kuri 45. Bivuze ngo hari igihe ubushyuhe buzamuka byenda kwikuba twebwe inshuro 2. Yego Dubai ni nziza, ariko si paradizo kuri bose. Tunasoza rero dore isomo wakagombye kubakuye muri kino kiganiro. Dubai twigishije isomo rikomeye. Ubutayu bushobora guhinduka zahabu. Amafaranga ashobora kubaka umujyi, ariko ntago yubaka uburinganire bw'abantu bose. Dubai ni ahantu ho kwishimira kujya, ariko ugomba no kumva ukuri kose kuyihisha inyuma. Reka tunasoza kino kiganiro, gusa mbere yuko dusoza ikiganiro kamanze babwire ko uramutse wakunze kino kiganiro, hano kuri no channel hari ibindi biganiro byiza nk'ibi by'ubwenge, nyarukana byo birebe maze ubashe kumenya. Nje mwabanaga muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize, aka the king of this upward +251 k47 na amazina nk'ay'indyankwi. Gusa indyankwi iyo yaremeye kurya ibiti, naho nge naremeye kugusobanurira. Nyita Messi.